Mayam Manipur top channel dagi video amta update tawjage adudi si Indian Navy ma officer gi post ko bodo mamang da su video semkhre adugi post to link activate oikhre ko online da form thajin ba yare BA science adudagi atop stream da loirakpa kangu loine apply tawba yai ado hanagi video do amuk yengbiyu mayam adugi video gi direct link do video gi description da hapake adu video do yeng loira matungda amuk hena gyan taneba ko aduga form fill up to online na kamai thajindino khotino haibadi mo oine phajana ai horen nungthin gumba da video sara thagalakke khangda bi yaursu comment box ta hero ko haide moi sise May gi tang 13 tagi form thajin ba hogreba matam se am sang pi de moi se May gi tang 18 thukta ne pi se around matam yam pi de ko week hafta am tre moi matam pi se aduga sigi notification se pabiyu maru oina mayam moi gi khena ba post ko web ko haidi SSC naval armament inspection kaina SSC ATC observer pilot logistic and makan IT kangu ko aduguma kowe aduga SSC naval amuk hanang taga hijage SSC naval armament mu kangu gidi BA tech kangu ko adudi kano haidi kano kangu da mechanical electrical electronic micro moina hairi makhada hairi ba qualification sing je loira po ga da metallurgy na sing ba adu isai thanda yengo map haidi isai thanda yengren pharne ba ko hai direct link do komge maru oiba point do hirakki hana the SSC ATC kina BA tech loiba kangu oido ba any recognized university digi ko aduga 10 12 c yamdrabda 60% mark phangakadaba English ta ko moi sini maru oina haise aduga chap manana SSC observer SSC pilot chumna dum koina graduation loiraba kangu loina dum apply taw yareba main oina hairabada ado koina tawdi post tuga khandui post tuga thajin duga kano duga qualification duga chunaba khalaga thajin biyu mayam ado nupa nupi loina ma apply taw yai si je ko moina somna kana pi vacancy su dum pi aduga SSC XIT kangu ne moisima main katang thai je kano katang thaba ya kangu atne bi je nupa ngata ado PC education guy je first class in M science ko maths operational research with physics in BA science lora ko kangu adum common oine PG loraba adudagi graduation loraba kangu loine thajin be ai mayam ko dukan na yengbiro sida education qualification se adu thajin be ya be thajin lo ngasi dum thajin biro online application form kamai thajin isai thanna tum thajin je yare jikan diko mi di chala server da chala thajin dragasu phone gi dum thajin su yai aduga isai gi yum da laptop desktop pumba le dum thajin be ai ko yam sang na sang do bisna te form fill up to maru oina si video thagalai si ma'am si gi amu hana na hona na form link activate oire form thajin be yarni form thajin mu khujin me gi maram du kamai thajin na have do video masam sarhoin thagalakke maru oina adu my selection procedure na singba loina yaure amu remind tawjabane ko adugi direct sigi link se video sigi kano sigi hai mamang sakhiba video adugi link do video gi description da pamge natragana sigi direct my notification tholakpa kano se sise ai video gi link da hapange notification si download toraga biro aduga tum khangju khangai online process da apply tawdubane ba the selection procedure na singba examination fee na singba sida hairacha examination fees mayam SC ST women candidate moigumadi lupa chani ge lupa manga pi duba chani ge manga online process ta pay tawdum ba the MA card will be issued sorry not kano kangu hai SC ST women candidate ti moi fee pi roi fee exemption ne moi di ko fee pay tawroi aduga candidate atop leidana general gom OBC moi di lupa chani ge manga pay tawduba online process ta The admit card will be issued for the examination only to those candidates who have successfully paid the examination. Aduna mayam haji apply to we yare thiengabane matam je do training selection tawlo rakana training procedure na singba hape selection procedure na singba loina hapa bane sita ko si yengo ai hanas video sa hamnina amu kan mamang video gi link do hapamge amu hena gyan tanaba do form fill up thajin be do hrenga tanglai thagalage ko duka
Thank you so much, guy. Bye bye.